Ena chendo kpodokpo mitan mi chele mi kudo hwe men se anu eje do to me le yo fongwe gan horo matin live tv ji hoje mi sile yo mina fo ibo so hole mi lo hotale ji mi na be sin hwe to horo gweta democrat le sin ali no e mi na be sin Eric Honete e ti me pondo me jire kaka je dion mi podo o to horo gweta democrat le ton sin otanun mi podo gagner le fren kaka je dime le bloquer le fodo gwe mi do gudo aye kaka ba honje te ni gbe le nure nu achade e wero gagner tin yo le mi go tun enio me kaka je fiti mi e podo gagner hwe yo e do enio bo no we zon ta mo me na hodo hoyo mi na fo bo so kule mi minatundole e wazo kaka no wa fli e ka fli yo e no je azo e pon esin le duji la ma fo bene yo ye me pon azo do o akonton ji teme le yo e fli ye se gbe mi to gudu wa ye bo inu wa da hore be sorote bo mele me wa to ton fi to fi no podo fi e ru no mo ko to sin le po binale ko ajire me hode vodo mi si bo hwe me dian mi na so lo so gora mi blo mi de bo mi na fla isin kanu mi era tiano misia o minat ndo menjile OTB STB homedin yo ewe mina be homiton sin hometin me kan bo pache de do atende tele me do ko ene ogbele yo ese do ye pekwe minat ndo ogushi na kunde podo sej ayakakpo ewe na yin kan din podo horonu o to tene yo minaro gba fi nu pe no gonu ene sin katin o minat ndo le o SRTB yo ogushi na era no agana bo na si hui kanda hona pache no hui mon koton in akereburu rabatel e yedinyo matnele e yewa yin kan frère no enio dinyo e so si huru gando plewe iblo bo plene iblo lo hoin to le sin hui no zo fin plus hui mi do godo sin azan we ko gbe e wa so no Angela akereburu rabatel bo e na du gando STB sa sin hui no hui do po yo de kudu dinyo e de no yo sin bo so okunle ogoshi na do fene hwe lo chora si ho wa do zo gbijiro na no fene abi mene na no fene gbidigbidi so ya jin on no mon koton kule nde blo lo so o meda ho hun ogoshi na kunle family dinyo o ewe do o ganye ro hwe da ho ene gbin SRTB ton e mera ho ene o mi atnole horon to ten para kuyo so fin plus ho mi do gudo sin azan we go gbe e go swero ton ro play blo ro ho interesting to bo e ko no ten ene men bokale bo na lidele ndo haksin ali ene onun do horon to ten clean de lesin ali non on o gbavi nu pe no ko o SRTB to dion se ayaka ewe na si hodo fine o wetin bo na do azo a chuburun ewa o so gande fo de fo gbonde yo mi se mi ale se nu we zon ta bo edio no yo do SRTB o ta nu we nu zon ta bo ero gande dio mi si hutun tin bo do no mi bo to so pe ti ya lo le ndegbon fine wetin ne e ti gbonde ti won yan minalein ese todo no mito mina gosin energy mana ali de fodo mi mana twen ko do be jele o Eric Honete e yetiyan e gbe bo yan ko to rando me jele mi pro to khorogbe ta democrate nu wementi o matin libre tv e we kan hobie bo e do dum mi do be jele nu boy do e lo ple de fodo gbe e mi to gudo waye bo ple ne osin to nu huyan pe de tin e kon se me de gbe din do ple ene osin odunu do ite o do nu jolo meze jele o do me bisin nu kunta ni wona ikan le ni wona no ten le me ba esi momi do fibo jomi do a kicha ene ko na ido ple da ho ene do ndo fo do gbe mi do gudu kaka ba zan ko do kaka ro ente no kwen lo bo aite honu wa chobo aite honu te ni gbe ton e ho si jon sin azan ko no kwa ton go gbe yo le e wa so me ra honore no achade bo ena ikan bo na pa che no to khoro gbe ta ma no pro do kwa che pa po ai o democrate le nen on e kablo no mon koton yo mi le mi kun to wen no we do ikondo ide gbe si we din to khorogbe ta me o me le tin bo ikondo kun itan ta kan do no joro ye an si ho no tele me bo e sogbon te e no don gbon te bo e ti ndo ka e do bobo yo no so ton me kun so ame mo ko de no we o do no ro taji o ndo me jire o no e ne le bi huyo e na wai bo e na do hojo ho do le to khorogbe ta democrate le to khorogbe ta CCD we bo no e yin le ni tan teme do panta to podo to si le po yo e soda
bo je o je to ito si da mono jile ato korogbe ta do ro po inde tin do emi Eric hunete e ro fiti yo emi poro kan yen tegbe do to korogbe ta democrat sin o nu de ti e ko inu re nu acha de pere pon me mi kun te tun wo ne o do etin do me jire o fodugbe ni e to ku to wa yi fon lo te ni gbe iblo play yo do ku to no we bi o si se re so me da ho do eyin de ji eyin e we inu emi le mi kun ko tun pere pon bo do so gbe ji o me to na yin mo do to korogbe ta sende ji we jinjon beta de ji we jinjon ndende tin bo e no wa no kwedo no ne le ji na wa no kwedo tandan ko to mi le mi na tun do me jire anu imo nu po e me mo kaka je fidion do million de lo jije fina mi kuko tun men e na block play ma don kun ken do po bo play ne sin to ne e na block yo e wa inu e na so o mede abi na so kanto o to korogbe ta democrat no mi na tun to no po e to gan ko bo ya yi edogudo o to korogbe da democrat bro mi kun so in kanao me na no tento me yo no yin bo me bi na do pe po na so e kun de ide no fine karafia bo bloro fodugbe mi dogudo e fun te ni gbe ne pe po men don juro me ze jire o no kun ken bodo le bagbon ide temeteme po emilio emi kun mo o do na o do player sin to no nde ne tin bo mi te o dolo bo yin apo do to no bo mi te do no player do aso na bi de lo bo ino igudo mo no le ko wa e player de club te o me de bo no player te bo kicha ne le bi hui mi ka te gbon filo bo bi o gbevi e do bi ne kun gbanji bi fi bo democrat sin gbevi le do benjile inala yi bo da la komanji ndokpo ko ran je agon wole agon na ja yi le no jije gbon to korogbe ta me ni ma bo na lipon yo tito me e na blo de bodo de autant faire bonu azan e do nu komiton bo wa ko play ma do nu kun gen yi na blo na so kan de fo e ko to no e na ton me yin kanu democrat letie e kun ran o nu re nu acha de e so bo ero di do to e won de ti emile Eric hunete e poro kan te je ton yin hwe nu to korogbe ta democrat leton Binango sin ali eniono bona yi so mi atno menjire ple de tin bo iblo do fene bo ani ukazon bo iblo ple mon ko ton adio mi se do mi ton le yi o do tonu bo we wazon we ndo menjire o yi podo iwa po ina hin keke bo ton bo ibwa ina hin moto bo kun bo ibwa bo bon to ko kunu mi ton le abi na ihu gbe na ya zo me no yin bo ro le ndo ali mi ko do to mi ton fit in le yo na kana blo gbon bo ali le na le vo yon hu mo ali devo na le vo akona bo nto bi fon do fit de bo do khaton me e no itin bo na no wa fe po ke ton alo moto abi afo ete zon we yon ai do na jai ni ngbo e to hunu ko mi ton le mi ole e do na blo ali e ka do moncho ali horo de fini yon e do na de pe to bi khwe me kaka so ikle ko khwele bo e na me bo na jacho bo na chi ali ya de watin bo e kun so ali khokho e no blo be no ro fa bo ro le po we menji ali ya de e watin bo e do blo bo to hunu ko mi ton le me yo abi do togudo yo bo e no jacho kaka ali mo hun le da blo me eniyan ayira ja into to sibo yi poro iwa po ena no ito kanji odidi ayi eye we ha me toro po eyin ti me po do menjire ngwe do wa mo se we sinu kontole bo do homo nfa ye me ka wa wo wa do mo koton bulletin le yo ko to gbasa e no pe nkun do aye ji mi de do na me po do ha mi de do na ja chopo e wa yi te yi ko sin bo no si ho do ali ho eniyan hun le to se se me do yi ne bo no tito me e la ile yo e la fo pon lo blo e kawayo yedo ho agbankun itobe na kun hun to me abi na kun keke to ito sine ibo mo mi te ka si soda itimbo eyan pon Nabil Abdullahi Traore e lo mo do po eyin do ali ene onu e wa ple ne osin o do me etime gbodon jire nu bo menji do ira do ho e ka na do ho e kun na pon so tabo nka na jinjan ma to to mi to e fit yan ali ho ko do le mi ko do le mi ka do wa e mi ka do le yo de te mi ka si la le blodo gora be na le boyan e blogbe mi ka jatin le yo ne mi ablogbon tin be da hon we dede bo da yon kun bo e na de pe to bi hui mi anji yo e won inu e mi anu kun be na jinjan bodo ko do se so po e no e pon no e ate pa e fune din to ro ko o men do pe aje yo sin ye kame azo keketin bo e wa bo e khwa lo ran de su ti tin gbo mi le mi pa gbe ran de su tin yo ne kana le blogun na cha cho hu ga mo anji yo e won inu e mi anu kun de su ti tin gbe ro fune bo mi da ho e do zo gbeji bo do ide ti ohun e na do ali ho
do to be na yan pon o le ko de gbon yo e ko nu be na ko nkan gbe de pon me e ran blo kaka bo yi po iwa ko to vile ton po e na bo kunu ye ti to be e yin be ta si ton ene odiyan e le bo ke ndeum bo no e yin ho de o teme no e ko ro te le ton e ke ndo ne bi hu ti to ne bo tin bo e so te bo e na no to ko kunu kunda ko ra ho ne ro granu ku ele me e ke ndo ene le bi hu u do finen kaka so ido on ali ho do be to me fi do ho e ja ro nu kon ton le yo ta be te ka si linde bo yi po iwa ko e bo kunu to vile ye do ene kaka so ido do finen mina gosin ene lo kon bo na do khode fodo mi do aso plon plon khodo enen yin vi abi ton pe dio vi aja sin dio vi jole jole abi ton pe bu sabo e bo no aklon aso tien we yin fifo ton e don do le ton tien we sin aso we da khode tin Institut supérieur de la mode lama for Benin était tien y kanun de plans of ile ka plans of ile ka of ile fo yo e o du ma voy ton hon e flip ile yo e vivinu ye de so titengbe me kwate nu lama for Benin ayes a damenu kan e timi ko do menjele e vivinu mi do e fie twiso bo plans ka bo aflie yo fine do na pagbe ni le to ezo mi lo ye flie po ajije po ni mama yero we do e boro nya saze itiwe abotan we no kiko ajije khobe hondo e dia kaka no khwero poropo mo kwa e we bi aton no plans na mama e ga plans kaka boja flifli gbe yo e no inde bo no fa hono ayes etime ko do benjile fidile wa yin bo e se tonu bo ku bo plans e ton bokun yi mede bo wa kan me no ku ye o e don so azo do yoro do njonu bo ka je kan e don blo do kanji le to ezo mi le suo mi do yi free e tin ho me hun e mi le su ti te npe ne bo free lo mi na ye tin yo chowe na blo le ku aklo no zangbla do po ye ko ikuto ye ko ikuto bo no ye yan wa yo mele e inu yen to le ko so nu kun bo apon bo e to nu teme le bo so khle me wa finele fi to fi no me to nu kun de le me no wa so mo hun le jono e wa finele yo acho ifile isi hubanu metemele yo ye kla me abu bacho no ye ne khlewe de ne me de ton lo fene a acho e o teme ton we di bo le yan wa gbon le yan to gbon isin e de me gbon yo ye khle ne le bi hui me to be ito e me to bo abaro we hui me to bo chegbon fi de po bi hui mama on e blo e ne le bi hui do fene file yo yesu po lo gege wo fli do fene bo e me ro po yon blo yo e to bo so khle to e no mi zon mi den we yan le na no blo gbon we na just chogbo ne nko bo plans je bo ga yin tun to so ton yon ton bi we no blo la ma fo Benin fene hon ifie no fene le yo ye de ton podo kunde ma fo we po o do se ku e bon kon to bo ja be ne bu lo o la ma fo Benin yo ye ko blo de yo bo self le do menjele yin plans so mi to flemi we wa ho so lo na do so weji hon in da hode bo ye blo lo se gbe mi to o gudo wa yin la ma fo Benin fene filere so eviviru ye evinye de so titengbelo acho yi tun wono ba nu me le ko bo plans ogbon yo ye do bo te iho bo pagbe nu kan on ogiyo mo amuso eyin ogbe ido ye me fi e plans o do fren kaka bo aflitin le ton etime ko lo mejere ko ya ton gudo e kumbo wo me akara zo plan fre bo nu o kan e yiwele na yiwe gbon e bo no plon we bo no de ai ha e si hu de ha bo kan ha we bo nu kon yi tin we e na plon we so da liji ele bi huyo yi blodo fenemi pagbenon kan emiton de so titengbe yeme vi e do flfli etin le yo dole awaji je home honhon ewe enu yeme bi hui boy do flfli etin mera ho giyo amuso engbe ro yeme flele ton yo e do zo we tritrole kan ero home do yi o nu bo alo e ho vi yo e je no le don fi deji hon wole wi si hoba bo plan zo me bo eton e do ne le bi hui on mi gbon fitin azon po bodo ogbe ton do e yan sino teme leo yewa onumo koto sin torundo aji abo plan zo kaka ko inu kiko ba ve mede ha jije ka ve mede amen neon e blo ganji bo e jacho bo e to nu kiko lamenu iyedelen on giyomo amoso e ngbe do fileton e me flile yo e lo mo e do e ni do fin kaka so ido giyomo amoso e do zo we tri lo manjele pe ton ina donu kan menji do e konfa debu lo ko ya ton gudo e pe gudo ji be gbetin yo e do flifli we yo e ndu ma vonu ye bo ina so eneon bona so iwa zona bona ya yo ji bona de khale kan do menjele e kun plan azo me do jo me pon azo titengbe mi tun do fi yo e bi na so bona iblo nu to ito si e do gudo ton wo kana wa e mi kon le mi azo jo azo ni mana khale do menjele fi jo fi e mi plan azo le bo azo jo azo e mi de supeto e mi tun to de ti hon ayin ton pe di ofi bo plan azo ti yo do ma fo de mi si yo e do nde bo e don du le ton kaka
soido midea mi koron bononte bodoto mi bopomi kaka soido era chedo mi kudo oyeisea era chemi lo gbegbo ni wa mi ton fun gbe metan e ho metan ko ji so si azan ko ko ni gogwe e ipo bi te o gide we sia e so. Vous êtes particulier, artisan ou entrepreneur, association, ONG ou structure publique et privée. Vous cherchez à obtenir une visibilité maximale pour vos événements, produits, services et vos initiatives. La solution, c'est Matin Libre TV. Matin Libre TV met à votre disposition l'intégralité de son offre d'antenne pour un positionnement optimal de votre marque. Profitez dès maintenant de l'audience de nos émissions phares comme Matin Libre Politique, tranche d'informations à forte audience comme le 20h. Notre engagement, vous offrir une exposition inégale et un impact mesurable auprès de nos téléspectateurs fidèles. Un rapport qualité-prix imbattable. Bénéficiez de nos espaces publicitaires à des tarifs exceptionnellement compétitifs. Maximisez votre retour sur investissement sans compromis sur la qualité. Pour en savoir plus et découvrir nos offres sur mesure, contactez-nous sans tarder au 01 97 99 25 22. Matin Libre TV, premier sur l'info, partenaire de votre succès.